koroksa ni job card be mani because ani bumungui te koroksa borok nakari tongka bini bumungui te koroksa borok nakari tongka abna bahai ke solve finance tamu reason ni sai ase yaba physically borok nok mania ko dinisin dora tei koroksa ni bumungui te koroksa ni job card ngani ko Actually, kubi no kakra sora alai deke, tei no sora wo. Apno kari bate ko ne visi raho bongza, but apaka kita angka. PM AYG not to ye. Kamu mana zenggalangi to beneficiaries selection mati. Abu kamu kanai di. Sini kakra sora wo simino as many as 44 beneficiaries lo. Koroksa ni job card be mani to. Onte heke beno ulta pulta angka. Bota kata kamu kabang saini ya. But definitely, that kind of CPT, CRT, whatever it may be, problem ang kahit sa mo. Abu nono to yun nagsikat rectify kina sa mga but dala kina difficult because ani bumungui te korsa borong nakari tongka. Bini bumungui te korsa borong nakari tongka. Abu na bahai ke solve finance. Usa gano sing video be tong lam salai dan video to sawo. Noro je man yara. The genuine man yara of least really. Sing nai tamok nai man. Ya gudung litini ang tumung saya ke uno 3 zona. Kini kakrasara bisini tei monosara bisini 2 zona. Genuine borok. Tamu reason ni sai dia ase ya ba physically borok. Nok mania ko dinisin dora. Tei PMAY 2.0 wo borni lease kare borni bumuk sapai. So singapno no down khaike resolution har jaka abo mandeo sami. Naidi definitely odaga kuno problem kamu irregularities kamu scam pun oge man abo tang sai but definitely no pengen ni kog mandeo atau Tuesday ang video be kog an salai nai abna sembah ke fix sai man dia ba korsa borok ni to korsa bum mungi te korsa ni job ka tungan ni kog